Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda'i kaunihi nutfatan ila kamalihi wa istiwa'ihi tabayyana lahu anna man 'ana bihi hadhihi al-'inayah wa naqalahu min hadhihi al-ahwali wa sarrafahu fi hadhihi al-atwar la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu suda la ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrifu huquqahu alayhi wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa at-ta'ammuli lakana kullu ma yusiruhu wa ma la yusiruhu dalilan lahu ala at-tauhid wa an-nubuwah wal ma'ad. Tumul bikin kaimatin kalinga kadayan dikubta. Wa idza ta'ammala al-insan nanareko waiwi napikiri kimadi cing mitawoi gauna mapamula angkana itu waisidati letu kangkana suku mancaji tahu anania madeceni kesini ancajanganna kitu boni kipereng kalingani kinyawani kibaki tani mereka na pikir gimana ngero na waitongan ni apa mulai pamulana letu mancaji tahu madeceng amakai tentu manas dari sisena manas dari alena si majepuna niga pakoye niga musahi niga pakangkai merimana misinang kersisena penadik rasa pakita paringkalinga yamanang buku-buku nyawa aga napikiriki makadaniga pakoi niga pakangkai niga merimana miro dunia palele Gelan na yewe siya ke igana ka proses ma di parupangi polikoi anare kumaladai nananoi napikiri kitongan napikiri kiniga palete pakalaw na pakurlang yewe siya ke igana proses
tentu dek nasitina aja menjepun apa sia-sia bawang si bawang dek ni tete bawang ni lau sia-sia. Tentu nggak tujuan, tentu nggak kata nampai napakor napanca jinaga napakasi ananya tentu de tete bawang ni sia-sia pakor tentu na wiring peraturan de tanda de kaga na perintah yang maka dapat kokoh sebab angkana tua kalammu angkana pikiranmu angkana nawan-nawanmu angkana kamu tentu na resi pengerahan de kaga perintah na suruhan maka dapat kokoh pura ko tu de kaga na luru pakang kako na luru maka ko papa kokoh ya yan ang pigaw untuk ada cingmu aja lalu pigaw iya masalah ko tentu na wire papijipu sujun na hak na apa tirong nasa di sisi na dampani de itan na de gaga maka na makku di cina mana tu apalan makku gunana nanya makku pacalan ko di mimi mpapole yewe parentah pemutopur yewe tentu mapakui nasaba tinggaran na pamulana pula dega galur na pakangka awas tati bawang galur na pancaji na taribu ko na tuya latu siya gana proses tentu din tete bawang tentu ka pengarahan sebab alena binay Yaman, paano ako ko di leto na makobawang pamimpin di na makobawang di na pa aja mapikiri pikosi aga sikokan manuanya ro makasi ni rita keadaan baci-bacin sedebalan aga si undino aga siagan pura sinasa biko kasi matewe tatari na wadituyo ako na madijing ako na makotoni ro kira-kira na law na pong Allah Ta'ala rito rin pancajin na alina pancaji alina pakangkay alina prosesi alina jadi tentu ang kaperintah ang katolarangan ang kaperaturan jadi kuni rumun rin kuy nawanaway memang kerja sang apalang katorya sa pacalang walau ta'ammal al-'abdu haqqa ta'ammuli binin na nanaway at anna pangalada alas tungtungan na anna wanawa betul na ati-ati na tuwan na wanaway na saba de jaga mo yan wanaway dito gaga pak birimana mi polisi na pangalada alas de jaga tapi kiri-kiri gare tarde gare pikiriki ina wanaway dan napak may makadasi binin na nanaway at anna pangalat alas tungtungan na anna wanawa ama japo ang kay sinin na iya na itay nanya de na itay majelo mana mi mas riasiwan na pangalat ala nanya anabingan na suruna mana kotopa majelo irin kani ang katongang yasang ondong riwak ang kaya sa masuri mondri lo si tapemo ni ka pura pakangkaki ni ka ciptakaki tentu kuinawanaway tungan-tungan na nawanawa pikiran sehat nawa-nawa madici ninapalipayman menjepo korang melebihi tentu ripatong maka dewadaan na tongas sebab dia kakatamu lebih pada
Ikan nama madicing. Tanya sepintas lalu bahwa tentu nesang makado ya kurang ni dan nato sa pangalatali may nagkan pakoy ka pakoy si cucu mana ano niya ang kani pura dirampe riyang kanay tong-tongang mencaji keterangan di rekwir. Ri ang kanay at kita panasengi tanran ayro agasan na tanro na akurang manil Quran Jawat tumakadana pong Allah Ta'ala. Pala uqsim bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wattanrongnya dan pong Allah Ta'ala. Sininne yamitay, yayan namitay si bawa dia imitay. Yang kanay itu laqawlu rasulin karim. Yang kanay itu Al-Quran ni ada natongang suruh melebih. Ada natongang tanya makadani mangka anu ya kan ya. Jadi tanroi pada lawan tanro na pengalat Allah ya Quran melebih. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Al-Haqqah. Suratul Haqqah ayat 38, surah 40. Kalau salah roh, mungkin. Ini peratoni kirampe cedek pole rekwero terima kadane pengala ta'ala wabi ampusikum apala tubsirun. Dunia pada hari itu menang dek kepada mitai tenang aku tu dalil tandrar yang kane katong pengala ta'ala posible. Papaisang pamakita pamakilo dia gana salah. Ya Allah mukha inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Nasamanam ciko-ciko na matay nania sinin ng keke nalindro niya roy betul ng keketi ayun na panasama na panglataw nronakan wapi ampusikum apala tubsirun dega pada matanga ng kamanamato realim nawa-nawa ini kari alimu menang tulang kami makita dega ki boleh Pega ki pole pamulan, tete kare anak loloy mi pikogi. Niga pakangkai, tanya tawai pakangkai, tanya mbona tanindona. Pikogi laona salama. Ayan na nilorong pangalata alam. Wapi ampusikum apalatu sirun. Apalatu sirun api ampusikum ade kamu pada matanga madicing kita madicing rialimu. Kami magabukumu, kami magacamu, kami magapolitikmu, kami magagamu, kami magasularamu, kami magagan ka. Ayan na orang ni kada bening ni napikiri ki madicing, nananaway madicing. Sibay siro nawanaway pikiri pili poli. Kani ano yalli
tanya anu sele-sele, tanya anu yellau-lau, tandana sewa Allah Ta'ala, tandana kuasa Allah Ta'ala, tandana katonga Allah Ta'ala. Dia gawa dia pasa-pasan, ya dia lo isa pasapa ko pasay. Pigi polero ajairo, maka nama guru tahu siya ikana tahu mak guru ang katahu mission katahu dia mission katahu berhasil katahu dia berhasil. Pikogi launa, pikogi kana yaman ronel lo pikiriki. Wapi ampusikum apala tusirun, pala oksim wala tusiru, bima tusiru na wala tusirun. Tandrang na sa panganatala. Tawatong ero adanna suru malabi. Innahu la qawlu rasulin karim. Suratul Haqqai. Ayat 32. Itu surah Nabi yang bercakap halatun sirun. Suratul Zariyat. Ayat 27. Suratul Zariyat ayat 20. Wa anna al-insana dalilun ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa isbati sifati kamalihi. Ananiya alayna tawwi wa anna al-insana niya majappu tawwi majallo imasir yang kana pancaji. Apa dia ka makin ni ka pancaji? Tanya sandroe, tanya doktoroi, tanya amboi, tanya agan na nulir. Ni ka pawak kay korilalar. Ni ka pakinyaway. Kipikiri kigari sedalam-dalamnya. Jadi zaman na pulai, zaman pancaji, zaman pakangkai, na panawari perintah, nawari larangan, nawari ngakuang demi untuk ada cing naman, tanya ada cing na pamapancaji. Naluru biasa di rupa tahu keliru. Yarona surang iki tanya yari pokap. Yarona larang yari di topori. Eko siro kita sebagai pengatur nasuruh matroi sebagai khalifah lebo natane dalam menjalankan tugas di situ juga banyak sekali pelanggaran yang kita perbuat. Isuroki melempu wai macikoci kokia. Jujur ki wai pada ki dena to jujur to mak jojo. Mak cerepa. Lagi surami itu apa kau? Ada pengaruh lain, pengaruh ekonomi, pengaruh jabatan. Yang kasih cinta boleh, cinta ni sowi tanya botun. Yang kata ni temerai, pengaruh na iblis boleh kita we. Iblis boleh kau di setang ni mere nasa anu ni nasa. Apa ni kau tanggung jawab kau hari. Na pogau ni, makasolang, majatuh ni asan na. Pandangan masyarakat na sebang kamanang atin na tewiring nawa-nawa ipikiri kayo itaw jay taw makasolala da saya sang itaw kasing sang itaw dejing saba ni kasi maring nawa-nawa tayo ako pangalata araw tayo maring nawa-nawa pikiri na may buka putusan del majay taw salapit tu kasi salah sangka kinataro taw kita sangka bahwasanya orang ini orang baik. Kenyataan bukan kebaikan yang diperbuat,
kejahatan yang diperbuat. Orang sangat berbahaya, pintar mengabui mata manusia. Jadi kumana ni mundo, ni ka maring nawa, ni ka maring fikiri, ni ka pakangkay, ni ka maki. Ayan na nasang nanti kurta. Bini na fikiri kita tentu na isma kada sewa to nga pangalatala. Ang kato nga pangalatala. Tong lada surona. Dan niya iya manan na. Jadi kubur na naway tao mapakwaro. Pakadbana. Jadi pumanasani. Majaput tao makasolas-solang. Di na pajuk kay sesuai perintah na pangalatala. Magay kalonto-lonto itaw terpengaruh oleh harta, terpengaruh oleh iblis, iblis dari manusia, iblis dari syaitan atau jin, terpengaruh dari situ. Dengan oleh tangan menjadi terjerumus dalam laknat Allah. Solan majani binanaway tawi na sa nalurong makadaw kalonto-lonto kasi diyan ka na sa latar ka so siya gana maluwag pangaruh siya gana papakabiling-piling siya gana may lumeway rangang kadami mga iblis lauguyan na ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin de takupapu samanang jami de ulim malay atamu tong ikhlas napika ni runtut daw ikhlas pika ni munro pika na mansa nadigaga siya gana napakatulu-tulo siya gana napakabiling-piling. Mereka senang bukti-bukti, mereka senang keterangan-keterangan di dalam kitab suci Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitulah yang kami sempat jelaskan dalam buku atau kitab ini yang kita baca. Sekian, mudah-mudahan ada gunanya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.